I ugodna bila, nadam se da će nam je ugodno učiniti hrvatski napadači. Evo prvo po brojevima, Pletikosa, Šimić, Šimunić, Kovač, Čorluka, 4-2, ali Bilić još naglasio se to vrlo često pretvara u 2. Modrić i Petrić. Prema Klasić, dobra lopta, ali Klasić se odlučio odmah na udarac glavom. Dobro, nije loš. Niko Kovač. Čorluka. Evo dvojica već kod njega, zato je slobodan Niko Kovač. Petrić. Izvareno, evo ga. 1-0, Petrić. Bravo Petrić, bravo. Vremeno reagirao, odlično. Da je Čorluka vratio Niki Kovaču. Evo vidite, što da pogledajmo. Evo vidimo Petrića u ovoj situaciji između dva obrambena igrača Andore. Fino se izvukao 2 koraka. Ali malo predofor na odbijenu loptu. Tu je sada Šimić. Evo ga opet. Na Petrić, a je šteta. Fantastično. Odlično se naši ubacuju iza te zadnje. Krančar za Eduarda, dobra lopta u prostor. Eduardo tražio je Petrića i opet je sjevnulo vrlo blizu vratice. To je jedan kvalitetan trening pred ovu srijedu. Evo ga, Luka Modrić, dobro ubacio Luka Modrić. Klasnić iz peterca u svakom slučaju. Prebacio je okvir takmicu mirnu, Maltežaninu Zamitu. Klasnić. Dobra. Šimunić i gol. Evo ga, Petrić ponovo. Kakav glavomet. Klasnić, Šimunić, Petrić. Te visoke lopte, došao iz leđa igraču Andore i bilo je samo pitanje koliko će kvalitetno Šimunić uspjeti uputiti tu loptu prema drugoj stativi gdje se nalazio Petrić. Evo vidimo. Za 10-ku. Da, Petrić, dakle za Niku Krančara. I to je obranio Toldo, bi to Niko Kovač i Niko Kovač još jednom u skoku. Još nije gotovo, tu se... Prema Petriću, dobra lopta i Petrić, hat-trick. Udarcima glavom, a sad smo vidjeli kvalitetu u građenju lopte, brzi okret i udarac. Dakle, to je ono što pravi centarfor i radi. Nogometna federacija osnovani su 1994. Evo još jednom prema Petriću, Bravo Petrić, bravo. Petrić, Četrić. I ovo je rekord, ja mislim, za jednog strijelca u nastupima za hrvatsku reprezentaciju. Ja mislim da da. 4 pogotka na jednoj utakmici. 4 komada za redom. Petrić je pospremio u mrežu, a nesretnog jadnog Kolda. 4-0 vode Hrvatska. Sada su znatno ubrzali ovaj ritam davanja golova. Da. Moldavija, Bosna i Hercegovina 2-2 i Moldavci su vodili 2-0. Mađarska, Turska 0-1. Evo ga. Klasnić, konačno. Iz drugog pokušaja. Konačno. Čovjek sa njuhom za gol. Rasan strelac. Sad je malo u krizi u klubu. Čak i ovo je... Evo, uz malo sreće ipak pogodak i vidimo sad način na koji zahvaljuje gledajući prema nebu Klasnić koliko će mu značiti ovaj pogodak, bez obzira što je to 5. pogodak na večerašnjoj utakmici, za njega je vrlo značajan. Evo Balabana odmah. A to je možda još jedan rekord. Žuri Balaban, žuri. To je možda još jedan rekord. Igrač koji je najmanje vremena proveo u igri. A niti 7-8 sekundi, da. Izvanredno. Balaban 6-0. Opet je to Čorluka. Loško Balaban u Čorluku. I još jedno pokušaj, sada već egzibicijska igra, ali Čorluka u 16. Čorluka se ubacio i vratio izvanrednu loptu. Zadnji osigurač u Andori, ali koji ne funkcionira. Niko Krančar. Do Klasnića. Babiš. 6 minuta je to bila. Klasnić. Pojavio se opet Čorluka prema 16. Klasnić. Još, daj gol. Klasnić ide. Šteta. Fino je bilo sve. Sad je Čorluka malo odustao. A i njemu je puna kapa išao. Evo ga, Krančar, Luka Modrić. Bravo Luka.
Fino, odlično. Evo ga, novi rekord imamo. Novi rekord, da. Zadovoljni da smo srebri čisto, jel da? Čestitamo. Da, to je čovjek za rekorde. Modrić sedmica, to je izjednačenje najvećeg rezultata uopće, dakle protiv Australije smo to imali. Asistencija je opet Kranjčarova. Dobri su dresove nekih naših reprezentativaca. Pogledajmo statistiku, pazite.